Bibasha. Ese zageze ubu. Umutangiye gusenga Imana. Muzi ko migafunga. Turagenda sana Muzo musenga kisigaye cyo gukina. Ngo ni birote ngo ndakibazo umuntu kugenda ushaka gusa musenga Imana. Mumaze igihe mudasenga amezi birarashize. Nibyo nari ndimo nazamubwira ngo mpeze kakarato mwana muri tuje gusenga. None se waragiye kera? Agenda. Tubone ko nambaye costume. None kanisa bafunguye kuwa kabiri ushaka kuvuga ko kera byagezemo byagize umutwe munini gitaramo ahubwo ni ukiri kumugoroba. Rukamigwa afite kanisa rishushe sana. Kandi niturimara mwigirega natwe bazoduha amatiko. None uzoba protocol y'evangeliste. Wegenda ntari gusige hari. Hanyuma mva. Sawa turaje. Usanga umuriro wawe akiwane kabisa. Bakoze ibyaha byinshi wa tuje kwikanisa. None se tuzatumara ukwezi tutaje gusenga Imana tuzoba abandi. Kanisa sinanaze kugenda ikintu ko tushobora kugenda muri turakanisa tugitangira ugasanga turi nk'abantu batatu. Ikanisa rigitangira rero n'ibyo kanisa. Koko kuriye bazogenda batuzamura we protocol ejo umwarimu ejo ubu umuntu uhagarira Isadaka niko bintu biba bimeze. None se ubitse tukaje kuri ryarindi ryari baza batanga ibintu ibintu uzutangira iyo utanga ibyo bitekerezo zapfuye nabi nibizo ntanga uyu ni umuvandimwe kandi rukamigwa indiyore azotuzamura kandi uzosanga turi abantu bakomeye mu kanisa amari bizo bintu byari bikeneye ariko kandi wibuke ko rukamigwa n'umwene wacu azotuzamura none se uzamwe nacu bazamurya nibyo bigezweho mu matorero umugorora kumugorora ni kuzamurana. Okay sawa. Hako wabaye guturira ubitekerezaho gute uko nyine wambaye uramugenda ni kanisa ry'abasirimu urumva sindi ndentiri yanje iwe yaravuze wazi umeze gute winjire nta bintu bya bintu ngo waje udatinda do nje ni broshe na amaze ndagiye. Alléluia église. Amen. Amen amen. Amen. Amen adi. Amen. Sema amen amen. Amen. Amen akubwa. Amen. Je banyita pasteur Rukamirwa nkabanyoboye paroisse yiwanje ahangaha niho gitangira murabona ko abakristo atari benshi cyane ariko mwebwe mwaje turabakire kandi turabishimiye cyane Mungu abariki. Sema amen. Amen. Amen akubwa. Amen. Nukuvuga ngo iyi paroisse yatangiye muri minsi niho gitangira n'ishasha ariko mbere kubakira no gusoma ijambo arakaririmbo kaza kamfasha kavuga ngo Yesu ni furaha yangu. Amen. Abakazi tugende mumfashe. Yesu ni furaha yangu. Amen. Kwa mkono wa upendo Yesu ni furaha yangu. Yuko pamoja nasi maitaiza kamwe. Haleluya, 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 amen. Moko wetu anatupa furaha dunia. Atuongoza kwa neema na tushinde. Tazama yupo pamoja nasi neema itaisha kamwe. Haleluya, 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 amen. Tazama yupo pamoja nasi neema itaisha. Haleluya, 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 amen. Mugize neza cyane Imana ibaho umugisha. Amen. Turabakiriye mwese abantu mwaje gusenga Imana ibaho umugisha turabishimiye cyane Mungu abariki. Amen. Tugiye gusoma ijambo hano umutwe w'ijambo ravuga ngo guhiga umuhigo ntuwuhigure birutwa no kutawuhiga. Amen. Hano mu gitabo c'abacamanza dusangamo inkuru z'umugabo bita Yefuta.
Yefuta ngo yari umugabo warutuye ngiyo mu bihugu by'abazungu iyo ngiyo nyine nanje sinzamenye usanza numva ko yitwaga Yefuta bamujana ku rugamba ahiga umuhigo aravuga ngo ni najiriya kuri iyo ntambara yo kugwana n'abamoni kavaye amahoro ikintu kizanyitanga imbere cyo mu rugo rwanje nimba ari umwana n'ugutanga nimba ari inka nzayitanga nimba ari inkoko nzayitanga ikintu kizansanganira cambere mvuye iriya ku rugamba tabarucunga ni haza umwana w'umukobwa wa mugabo aravuga ati uyu mwana w'umukobwa wanje muza abakobwa na basi aravuga ati wasi woreka nuko w'Imana uca muri amukobwa ubwira se ngo papa ngwico wagambire kuwiteka ngo uzabikore amen amen noneho wa mukobwa agabwira se ngo namuheze umwanya aje gusezera ubukumi bwiwe aragenda kugira ngo azogaruke bamutambe kugezana n'ubu amen ijambo rivuze neza cyane no kuvuga ngo ico wagambire cyose uzagikora guhiga umuhigo nduhigure n'icaha birutwa no kutahiga amen amen kuvuga ngo ijambo riravuze ngo ikintu cyose wagambire ko gikora ugikore amen amen ahasigaye rero kuri paruwase iwacu sadutanga amaturo abantu baje gusenga tukabaha umugisha abashemansi batuzanira igiseke kandi hani wacu n'ugutanga ico umutima ukubwiye hani wanje takuvuga ngo gutanga ikintu cyose uzanye mu nzu y'Imana Imana izigumugisha waba ubishaka waba utabishaka uratanga ituro amen hasigaye tugiye kurangiza ariko mbere kurangiza twumvura ya mushiki wacu aturirimbira akaririmbo kamwe dutanga isadaka mucishaho n'akandi kavuga ngo towa utabarikiwa Mungu abariki ijambo ry'Imana ribane nanje namwe mubyumvishije amen anyurigere adi manase umuka uwiteka uzaturi Yefuta anyurigere adi manase nuko Yefuta agiye uwiteka umuhigo kizanyitanga imbere ikizanyitanga imbere wanje mu rugo rwanje abitambira uwiteka ikizanyitanga imbere mu rugo rwanje abitambira uwiteka anyurigere adi manase nuko Yefuta aregera uwiteka umuhigo ikizanyitanga imbere mu rugo rwanje abitambira uwiteka amen mugize neza cyane iyo ndirimbo ya Yefuta muririmbye yamijana n'ijambo twize mugize neza cyane aravuze ngo kizamwitanga imbere cyo mu rugo rwiwe bazagitambira uwiteka murakoze cyane Imana ibaho umugisha hanyuma ko turagana ku musozo w'amateraniro yacu tugiye gutanga amashikanwa ariyo masadaka amaturo n'ibyacumi n'amarimbuko n'amasadaka ya yari byose mutanga amasadaka hariho isadaka hariho icyacumi hakaba isadaka by'umuvugabutumwa hakaba n'irimbuko hakaba n'indi bazabitanga isadaka ya yari zose mutange ahasigaye twumva indirimbo turirimba indirimbo imwe mutanga n'amaturo tuzosenga dutaha murakoze kanisa litajengwa na sina mama iyo kanisa litajengwa na si vijana kanisa litajengwa na si vijana iyo kanisa litajengwa na si vijana iyo Toeni sadaka yenu pasipo manunguniko kwa wema tu yaipa mapacha pete toeni sadaka yenu pasipo manunguniko pasicho
Amen eglise. Amen adi. Amen. Mugize neza gutanga amashikanwa turabashimira batanze n'abatatanze Imana izobaheze gutaha. Asigaye tubasengera umugisha w'Imana mujane n'Imana. Nukuvuga ngo asigaye tubasengera umugisha w'Imana. Asigaye abantu bose turangije mutahe mwari masigare tubonana. Baba wa mbinguni, mfalme wa mbingu na nchi, asante kwa maandalizi yoyote yamefanyika hapa. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mujana mahoro y'Imana tuzosubira kuwa Mungu. Ya. Ya. Akana kawe. Ni murashi. Mwarimu waje. Nakana kanje hano pastor. Harimo yasigaye. Nakana kawe nawe. Mwarimu agakobwa keza. Mwari, wowe usigare tubonane. Tukorana akanama. Kubera gutegura igaburo. Abakristo baje kugira igaburo, gutegura meza ya Bwana. Yewe amateraniro yameze neza Bonyura mwuka. Bo irandiri mu turimze yaka. Yabikoze. kano za Filipo zanyi Yazi kuririmba. Ura mpeta azashobora cyane. none ikibazo njye nanezemo ni hari ukuntu nyine pasiteri yazagarara cyane kubuza amasadaka Watumvishije? ngo dutange amasadaka ngo ibigira 10 ngo ibiki navuze ibintu nka bine Bine nk'umunana ahubwo. okay reka ngwereke grand frère ataratanga kuko nasanga ashitse mereyo nyicyari asiga udufaranga ngo nsigire dukabucunga ari 2000 nimara nje gucumba none ga rero nje kugira nsintakaza umwanya washaka kugenda gusanga imira tugasangira reka nje guha Ma twa dufaranga nitwo watanze misadaka. nari mfite ijana yambaye 2000 nje natanze ijana ngi 2000 yambaye Aha. natanze 2000 pasta Oui. nari mukeneye gato mvuze Ni. Namahoro. namahoro ariko naragize ikibazo nashaka kukubwira yuko mu ifaranga nje zisadaka natanze nari nkeneye gutanga ijana bari bampaye insanga natanze 2000 zo guhaha none Iryo jana urarifite. Najyo turitangira Imana. umpeza 2000 utwarira ijana kubera yuko izo 2000 nizo tujya saa sita Ibyo mbyasashita. Murajya handi wanje takibazo. Izo mwatanze zagiye kumana. oya pasta tureke ibintu byo kugorana Izo mwatanze zagiye kumana. Nje pasta zigiye kumana gute kandi ifaranga basenjije nande je umutima wanje arugiye gutanga ijana ndihenda tanga kandi izo bisi byane izo kujya umukozi yateka hariya twari twabikopesheje ntabwo ngo ndazira mve kubikanisa Kono ukoze ha Imana. Imana. pasta pani izo bintu je Hayo ntabwo mugisha. Imana yampaye umugisha ntabwo Imana ari kumveza umugisha kujana kuko navuye muhira natekereje ko ijana ryo nda Niri naryo twitware mu yandi. bitware umpezi ngo bintu Niri naryo turijane mu yandi masadaka. kundo kubwira ngo utware kuko nibyo nari Izo zagiye. pasta tureke izo bintu nje Izo za- tureke izo nakarije bazanye ku kanisa nje nari nanze pesa ni 2000 nje nisubirira kanisa genda zunagura gusubira kandi nje mbafara ubwo abantu uko nje sinari nzo 2000 ngende kandi Cyangwa wabaye musengere. apana muzenge ndazi 2000 zange Wabaye musengere. pasta tutu nje mbabarira None ndobwira ko wabitazi. Zanjanze izina ryawe. oya nje kuramusadaka nje kura abakristo bandabizi ndano mutanga 2000 bose batanze amajana nje 2000 birimo n'ibyanje Ugiye kuri sadaka. Watanze ngo watange Imana. ntabwo nje nazitanga imana narizana ijana ngiri ririho n'amazina Uko ihamagare ngo Imana ngo nagutangira ijana ugarure deni. pasta nje